Posle masakra kod Mladenovca ponovo se pokrenula polemika o kriterijumima za izdavanje dozvola za posedovanje oružja i o kontroli onih koji ga već poseduju. Krivična dela se retko vrše sa legalnim oružjem. Ovo je slučaj izuzetan, ovo je tragičan slučaj. U principu ono se vrši sa ilegalnim oružjem. Znači tu podrazumemo recimo krivična dela razbojništva, ubistva, legalno oružje u legalnim tokovima i o njemu postoje određene evidencije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znači, izvršioci određene vrste krivičnih dela sigurno izbegavaju da preko tog legalnog oružja izvrše krivično delo, jer preko tih evidencija i preko tih, recimo, brojeva vatrenog oružja, recimo fabrički broj, jer ovako možete utvrditi vlasnika. Znate, postoje određeni, recimo, ljudi koji se bave prodajom tog oružja, znači postoje određena mesta, to Ministarstvo unutrašnjih poslova ima evidenciju, o tome i zna, gde se može kupiti oružje, po kojoj ceni, znači to sve oni vrlo dobro znaju, tako da jeste moguće doći u posed oružja, ali ja se baš ne bih složio sa činjenicom da je baš lako ga kupiti. A o legalnom oružju neću da pričam, znači to jednostavno smatram da nije baš tako lako ga dobiti. Ne slažem se sa tom konstatacijom da se lako kupi oružje i da ga ima u tolikoj meri ukoliko se priča da ga ima recimo 4 miliona cevi ili tako nešto. Mislim da je to tamna brojka i da niko pouzdano ne može da saopšti tačan podatak. Znači, mi da bismo saopštili tačan podatak, to mora da bude evidentirano, da se protiv lica vodi određen postupak, da je to lice zatečeno u vršenju krivičnog dela, znači da je oružje zatečeno kod njega, da je sa tim oružjem izvršio krivično delo, znači evidencije MUP-a su tu neprikosnovene. Sve ostalo je u sferi nagađanja. Ne možete sa sigurnošću utvrditi.